1979. godina je bila, barem što se filmografije tiče, godina u kojoj su izašla dva filma o partizanima i moru. Jedan sam ja već opisao, to je film Pakleni otok, a drugi je Povratak od Antona Vrdoljaka. S tim što je ovaj povratak mnogo bolji, ali je mnogo manje prikazivan i repriziran, jer sadrži određene ideološke elemente koji nisu, da kažem, u skladu sa osnovnim postulatima Crvenog talasa, tako da je Pakleni otok mnogo više puta repriziran, ali Povratak je bolji film. Čak po meni od ovih ratnih filmova koje je snimio Anton Vrdoljak, koje sam ja već opisao, ono je možda i, da kažem, i najbolji film. Onaj prvi je, kad čuješ zvona, dosta dobro, ne mogu ja reći. Ali Povratak je stvarno dobar film i to je malo drugačiji ambijent od ovoga iz prethodnih Vrdoljakovih filmova. Opet glavnu ulogu glumi Boris Dvornik, on glumi Frana, to je znači jedan dalmatinski borac, aj tako da ga kažemo, jedan dalmatinac iz jednog priobalskog grada, to je Podbiokovlje, znači to je kraj koji je bio, uslovno da kažem, on je bio ustavno. Sad, to je interesantno, mislim, to ljudi u Srbiji, kad gledaju taj drugi svjetski rat, kao recimo i ljudi iz Hrvatske što ne razumiju u Srbiji šta se dešavalo, tako i ljudi iz Srbije ne razumiju baš najbolje šta se dešavalo u Hrvatskoj, u NDH, jer kad ti pogledaš onu mapu NDH, ti stičeš utisak da su tu sve bile ustaše, a u suštini nije bilo tako, mislim, NDH je bila podeljena na 3 zone, 3 ili 4 zone, ovako nešto, 3 pojasa, i sad u tim pojasima u jednom su bili Njemci i snage NDH, u drugom su bili, ne znam, Italijani, s tim što su Hrvati davali žandari rednastavnike, trećem je bila neka mješovita tampon zona i onda u toj trećoj su najviše partizani boravili. To je u suštini, to su one Vukojebine gore između Foče i Petrovca gdje niko nije smio, u kojoj sad niko ne zalazi. Ali možeš mi stati kako je to bilo. I onda tu se ustanak gore se odvijao, a u ove dvije druge zone se hajde da kažem, šta se tu desilo u Hrvatskoj. Mislim, u principu Hrvatska je, zašto ovaj film interesantan? Hrvatska je u drugom svjetskom ratu, tu je bio građanski rat, ali da kažem građanski rat između Dalmacije i kontinentalnog dijela Hrvatske, jel? Jer su Pavelić i njegove ustaše su praktično prodali Italijanima dole ove Dalmatince, jel? Sad ima više razloga zašto je to najveći razlog što nisu imali kapacitet ni sami sobom da vladaju, a u suštini bio je razlog zato što je ta Dalmacija bila je, kako se zove, u Dalmaciji jedna projugoslovenska klima između dva svjetska rata. Egzistirala je. Nije bilo, kako da kažem, to neko ekstremno hrvatstvo koje je bilo taj neki revolt koji je bio Radićevski, Hrvatske seljačke stranke, bilo je znači i drugih nekih političkih momenata, tako da je Pavelić možda jedva čekao njih dole da uvali Italijanima i onda taj film, ovaj film Povratak to i pokazuje. U suštini film počinje povratkom Frana, znači s nekog broda 43. kad se Italijani povlače iz Dalmacije. Italija je kapitulirala, a on se prisjeća kako dolazi u svoje mjesto u Podbiokovlje, da li je to, ne znam, može biti Makarska, ne znam koje je mjesto tačno, ali film je rađen po istinitom događaju. I on se prisjeća kako je krenuo u partizane. I u suštini to je događaj kada je čitavo mjesto opkolilo redarstveničku, odnosno žandarsku postaju i u toj postaji su bili žandari koje je postavljala NDH, jel? A Italijani su bili vojska. I sad, šta se tu u filmu dešava? Znači,
dolaze Italijani, oni su okupatori. Žandari čuvaju u tom mjestu red. Žandare glumi, u filmu glavnog tog žandarskog narednika glumi Rade Šerbeđi. I to je jedna od njegovih boljih uloga, jer je on, ono, što ja kažem, komičar koji najbolje glumi psihopatu. Kao recimo u seriji Pesme, jel? I u tom mjestu, kako da kažem, buja revolt protiv Italijana, omladina se skuplja, a Frane i Pave su dva prijatelja, Pava glumi Fabijan Šovagović, njih dvojica su prijatelji koji Pave svoja dva sina odgovara da ne idu u ustanak, jel? Da se manu čerav posla, to isto radi i Frane koji je ono friško oženjen, ženom glumi Dušica Žekarac. Međutim, ipak se dešava da jednog Pavovog sina hapse jedno veće žandari, jel, i drže ih sad zatvorene i sad dolazi do revolta. Znači, ostatak omladine se organizuje, opkolili su žandarsku stanicu, oni nemaju nikakvih veza, presekli su veze i sad je to ono kao film Napad na policijsku stanicu 13 ili onaj film Dvostruki obruč od Nikole Tankofera. Znači imamo te žandare ustaške u toj žandarskoj postaji i ovi ih opkoljavaju. I plus imamo još kako se zove, dva lika koja su ubačena, jel, u čitavu priču. Boris Buzančić i Milena Dragić glume lokalne, kako se zove, bogataši, neke trgovce koji u suštini podržavaju i NDH i Italijane, samo da njima ostane, kako se zove, njihov novac na broju, jel? I sad ovi kreću da ustanici da se organizuju, da opkoljavaju stanicu, na njihovo čelo se stavlja Frane i kreće, kako se zove, obračun. Sad čitava to je jedna napeta situacija, Rade Šerbeđi je potpuni ludak, muči tamo, da prebije tamo lika, ima neki razglas, ima jedna scena urnebesna kad drišti na razglas, sad se malo nasmijem. I on uspjeva nekako da se održi u tom okruženju, oni nikako ne uspjevaju da ih oslobode, čak zarobljavaju. Ima jedan lik, odlično, to je odlična, recimo, uloga glumi Matko Raguš, nekog grišpa, nekog sirotana koji je se stavio na stranu partizana i on uspjeva da, on je najsposobniji od njih svi, ali taj glumac je odličan, on je poslije glumio u nekim stranim filmama, ali on je baš glumac za film, jel? I tu imamo jedan odnos, tu je Vinko Kraljević koji je poslije glumio sa Borisom Dvornikom u Velom istu, Meštira i kako se zove Šegrta u Berbernici, tako da on vodi te skojece, te omladince u napadu. Frane jednostavno, kako da kaže, sad mi tu imamo tu idol, zašto nije crveni talas, jer Frane nije se stavio na njihovu na čelo tog napada zato što je bio komunista, zato što smatra da tu omladnu treba sačuvati. I on i Pavo smatraju da treba omladna da se sačuva, da ne treba ići u rat i tako dalje. Međutim, omladna ipak ide u rat i onda se on kaže mi ćemo ići u rat bez obzira. I na kraju mnogo je napeta situacija, na kraju oni ne uspijevaju njih da oslobode. Pavovog sina streljaju, jel? Pavov drugi sin ode u partizane i poludi krene da ubija ove zarobljenike. U međuvremenu su zarobili neke Italijane, on krene da ih ubija. Ovi trgovci dočekuju Italijane, čitavo selo beži u partizane, jel? Dolazi italijanska vojska siluje, ubija sve one koji su bili za mirno rješenje, na njima se iživljava. Kako da kažem, i to su sve sećanja koja Frani naviru i on se vraća u mjesto i vidi da je to mjesto potpuno, znači to sad imamo 43. godinu, sve to njemu ide kroz
sjećanje, mislim, Italijani siluju na kraju i Milenu Dravić, jel? Tako da njemu se sve te, kako da kažem, sjećanja se vraćaju. Sad tu ima taj moment kao u filmu Tren, na primjer, Stoleta Jankovića, kad on doživljava potpuni, ne baš potpuni krah, ali jednu ogromnu odgovornost za to što se desilo, recimo, Pavijevo, njegovom prijatelju koja glumi Fabijan Šovagović, jer u međuvremenu su streljali njegovog drugog sina u Partizani su ga streljali, valjda zbog neposlušnosti, ne kaže u filmu zašto. Ali ipak to Pavo njemu oprašta i sad to je znači ta jedan, kako da kažem, tragedija rata opisana u tom filmu. Tako da sve kad se stavi, to je jedan jako dobar film. I Anton Vrdoljak je snimao dobre filmove. Ja čak volim i ovaj njegov što je snimljen u vrijeme Tuđmana, Duga mračna noć. A ovaj film je po meni za preporuku i, kako da kažem, treba ga odgledati.